Halo guys, jumpa lagi di Piso Surit Channel. Oke guys, kali ini kita akan berpetualang lagi guys. Tapi kali ini tempatnya berbeda ya guys ya. Oke, hari ini kita akan mengunjungi pasar second terbesar di kota Batam ya guys ya. Jadi tempat singgah pertama untuk barang-barang second dari Singapura itu di sini ya guys ya. Di nama tempatnya adalah Pasar Victoria ya guys, pasar kaget begitu guys. Dibilang pasar kaget karena pasar ini bukanya jam 6 pagi dan tutup jam 11 siang begitu guys. Jadi jika kita ingin mendapatkan barang-barang yang bagus, kita harus datang pagi-pagi begitu guys, sebelum orang lain datang begitu guys. Nah, ini kita sudah sampai di tempatnya, ini Pasar Victoria begitu guys ya. Jadi kita mulai perburuan kita hari ini. Ikuti terus video kita hari ini ya guys ya. Ikuti keseruannya. Nah, kebetulan di Batam beberapa hari ini selalu hujan tiap hari ya guys ya. Jadi jalannya becek guys. Seperti kita lihat ini ada mobil yang tersangkut di becek ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut perjalanan kita untuk perburuan hari ini begitu guys. Jadi pasar second Victoria ini merupakan pasar second terbesar ya di Pulau Batam guys. Jadi harganya bervariasi mulai dari yang paling murah sampai yang mahal ada di sini. Jadi barang-barang branded yang mahal yang asli ada di sini ya guys ya, dan dijamin original. Seperti ini kita lihat ada beberapa perlengkapan rumah tangga begitu guys. Nah, ini ada tas-tas, ada juga sepatu. Yang pasti ini semuanya branded, barang second dari Singapura ya guys. Ini ada baju harga 10.000. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita hari ini guys. Nah, ini ada sepatu lagi. Sepatu banyak ya guys ya, dan juga sandal juga ada. Nah, ini baju-bajunya ada yang harga 5.000 dan celana panjang harga 30.000 guys. Jadi kita bebas untuk milihnya, dan dijamin baju-bajunya ini semuanya masih dalam kondisi layak pakai ya guys ya. Seperti baju yang satu ini guys. Jadi ini modelnya koyak-koyak begini ya guys ya, bukan berarti bajunya koyak, tapi modelnya seperti ini begitu guys. Ini merupakan brand Givenchy dan harganya itu 280.000 ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini banyak baju-baju kaosnya dan juga celana-celana panjang juga ya guys ya. Dan harganya kisaran 15.000 rupiah begitu guys, dan baju-baju kaosnya 5.000 rupiah begitu guys ya, seperti kita lihat. Nah, dan kalau yang ini guys, ini 10.003 guys. Jadi kita harus sabar dalam memilah-milahnya guys, karena ini tidak digantung ya. Jadi bajunya harus kita pilah-pilah sendiri. Kalau beruntung kita akan dapat baju yang bagus. Hanya dengan 10.000 rupiah kita mendapatkan 3 potong baju yang bagus begitu guys. Oke, kita lanjut ke area berikutnya guys. Ini ada banyak koper di sini guys. Kopernya bervariasi juga harganya guys ya. Mulai dari harga 100.000 rupiah sampai 200.000 rupiah begitu guys. Kalau kita minta menawar mungkin kita bisa dapat di bawah 100.000 rupiah begitu guys. Dan ini masih banyak juga baju-baju kaos dan celana-celana ponggol. Nah, ini sepatu lagi guys. Sepatunya ini semua layak pakai ya guys, branded semua. Dan ini ada beberapa mainan-mainan anak-anak juga ada guys, dan juga perabotan-perabotan rumah tangga begitu guys. Jadi tempat ini memang bagus, melengkapi semua kebutuhan kita begitu guys. Nah, seperti kita lihat ini ada juga beberapa tempat minum begitu guys. Untuk anak-anak, mainan anak-anak juga banyak ya. Nah, ini juga mainan anak-anak guys. Kita bebas memilihnya sesuai dengan keinginan kita begitu guys. Dan ini merupakan barang-barang second dari Singapura ya guys ya. Jadi kualitasnya dijamin bagus-bagus semua. Nah, jadi ini ada juga kamera ya guys ya. Ini kamera merek Minolta, ini buatan dari Jepang sepertinya guys. Jadi kita lihat dulu mana tahu bisa digunakan begitu guys ya. Kita cek-cek. Dan ini masih menggunakan baterai recharge begitu ya guys ya. Ini abangnya lagi menjelaskannya. Nah, ini ada juga handycam mini ya guys ya. Ini juga masih menggunakan baterai.
ini juga ada keyboard guys, keyboard merek Yamaha begitu ya. Mungkin ini untuk mainan anak-anak ya. Nah, ini ada lagi kamera guys. Ini sudah kita coba ya, ini merek Nikon. Jadi setelah kita coba ini fungsinya masih bagus semua sih. Harganya Rp450.000 begitu guys. Nah, ini ada beberapa peralatan masak ya, cocok untuk ibu-ibu rumah tangga. Ada beberapa piring juga, ada sendok. Pada intinya di sini semuanya ada guys. Jadi apa yang kita cari ada di sini ya guys ya, dan kualitasnya dijamin bagus-bagus semua. Oke, ini ibu-ibu lagi memilih baju guys. Kita lihat antusias mereka ya. Semua semangat dalam memilah-milah baju walaupun tokonya udah mau tutup guys. Karena waktunya udah jam 11. Nah, ini ada juga beberapa perlengkapan rumah tangga. Ada mainan anak, ada topi begitu guys ya. Jadi semua lengkap. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. Nah, ini ada baju brand Adidas ya guys ya, asli harganya cuma Rp10.000 begitu guys. Nah, ini ada mainan anak-anak lagi guys. Oke, ini ada Pak D ya, kami manggilnya Pak D kemarin guys. Dia menjual barang-barang antik begitu guys. Ini Gucci begitu ya, dari keramik. Oke, ini harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 guys. Jadi tergantung ukurannya ya. Ini Gucci-nya keren guys. Mungkin bisa untuk tempat apa ya, tempat minum begitu guys ya, tempat air atau tempat nasi mungkin. Memang berat ya guys ya. Oke, ini masih banyak lagi pernak-perniknya guys, dari Gucci semua ya. Berat-berat mungkin karena ini kualitasnya memang bagus guys. Nah, ini tempat memasak nasi katanya guys ya, untuk 1 kilo saja. Ini dari Gucci juga, tapi ini dicokkan ke listrik ya guys ya. Ini cocok untuk anak kos sepertinya ya. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think Oke guys, terbesar. Oke guys, ini pusatnya ya.
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Nah, berhubung ini udah jam 11 guys, jadi beberapa penjual sudah mulai menggulung dagangannya ya guys ya. Jadi jam 11 memang tempat ini akan kosong begitu guys. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Berapa bu bajunya? Try to do this every day, call it Oh, replication. 10.004 ya? Baju anak-anak ya bu ya? Masih bagus-bagus semua kualitasnya ya bu? Bermerek semua ya, yang pasti layak pakai ya bu ya? Oke. Ini sepatunya berapaan bu? Oh ini 10.000 ya? Masih layak pakai ya guys? Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
penuh. Di sini tak ada ya, Bang? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Oke, nanti kita unboxing ya guys.